Generation TV mumeze muti kuri wa gatandatu murabona ibintu bimeze gute ya kuri wa gatandatu ikintu kinzanye nzanwe n'ibintu bibiri byonyine ndavuga kuri deribi igiye kuba mu kanya rwose mu kanya gato cyane nongera mvuge kwigenda ry'umutoza wa Man City harya yitwa nde? Yitwa Guardiola. Ajya ngira ngo abantu banze bimenye bamwita Guardiola yaraye asezeye rwose avuga uburyo ashimira abafana ba Man City, ashima uburyo bamubaye hafi, ashima ibikombe batwaranye, ashima ewana uko biri byagaragaraga yuko Guardiola rwose ari mu rugendo ruva muri Man City yigendera. Ariko bakunzi ba Generation TV mureke tuganire gakeya sibyo? Man City Guardiola yaragikenewe muri Man City cyangwa nagenda na wundi muntu muzabona umeze nkawe? Ngewe ukuntu byumva rero, we Guardiola urasebye. Guardiola wowe impamvu uvuga ngo urasebye, wowe wabuze igikombe cya shampiyona, ubonye umwana watoje agize gutya igikombe kijyanye uravuga ati reka ibintu byo gusuzugurwa n'abana ntabwo nabyemera ngereka mvemo. Kandi ubu cyangwa biba byaravuye no kwitandukana rya wa mugore wawe mupfa yuko utakimubonera umwanya, uravuga ati byibura aka gakombe nzagatwara, nimara kugatwara mbone gusezera. None ugiye nabi, ugiye nta gikombe ugiye manange. Nuko ngo Guardiola wowe nje ntabwo mbona ikintu ndi kubona, ntabwo ndi kubona neza ko kuba utandukanye na Man City ariko ubwineza ni kubwa pressure. Yeye ndumva ari pressure witeye kuvuga ngo reka ngende. Urabona umwana mwari ase bakunzi ba Generation TV mwari muzi yuko Guardiola ariwe watoje Arteta, mwari mubizi ko ari wamutoje. Buriya rero Guardiola yari mukuru, Arteta ari umwana kuri we, amutoza yimwigiye ku birenge bye. Umva yamwigiye ku birenge bye. Nukuvuga ngo Guardiola byamaze kwemezwa yuko uyu mwaka atazakomezanya na Arteta, atazakomezanya na Man City. Nukuvuga yuko bagiye kugenda bagiye gushaka umutoza. Ahubwo wowe ndabaza ikibazo kimwe, tunava no kuri update mbere yuko twinjira muri aperi na nayo deribi igiye kuba. Wowe mukunzi wa Generation TV, wowe urahitamo uwuhe mutoza? Ni uwuhe mutoza ugomba kuba yajya mu mwanya wa Guardiola? Mubanze mumbwire neza, mumbwire uburyo biri buze kuza kuba byagenda. Twinjira muri deribi. Deribi turayinjiramo gutera, tuyinjiremo dukoma mu mashyi cyangwa tuyinjiremo twinanura, tuyinjiremo gute? Murabona ukuntu nambaye, murebe ukuntu nambaye, ukuntu bimeze. Aya makipe abiri arabangirizwa n'imikino ya Peace Cup yo mu bagore, aho Police FC igiye guhura na Rayon Sport mu kanya saa 9. Ibintu biraba bivuze ubuduha kabisa, ko ndi kubona abagore n'abakobwa bo muri Police hamwe na Rayon Sport bameze neza cyane. tuvuga amagambo yagiye avugwa hagati y'abafana ba Rayon no hagati y'abafana ba P. Ukuntu byagenze ntago mubizi, ngiye kubibabwira. Ibi bintu ninjya kubivuga ndabanza ngewe mbishyira akadomo. Mwigeze mubona match ya Rayon Sport na P iherutse muri shampiyona banganya kimwe
ibi bintu mbibabwiye kuri wa gatandatu aho mu kanya saa 12 biri buze kuba rwahanye inkoyoyo. Ndanabatangariza ingiye kuba nanabatangariza ikintu kiri buze kuba muri aka kanya. Muribuka amagambo Kwizera Olivier yavuze? Muribuka amagambo Kwizera Olivier yigeze kuvuga? Amagambo Kwizera Olivier murayibuka? Aho bari banganyije kimwe aravuga ati reka dukomeze naho butatwongeye gura mu gikombe cy'amahoro. Ibi bintu murimo murabyumvuga bakunzi ba Generation TV. Ngenda babwira yuko iyi match 90%, reka bona 90% tuyikura naza kwiteranya nabo muri APR. Reka bdenga tufashe ko muri buze kunganya, ariko cyane cyane abantu bakabaye babifitemo ubushake abafana bariyo. Ikipe ya Rayon Sport niyo yakabaye ishyira kuko yo nta hantu tubona ihagaze, nta hantu ngiye mbona Rayon ihagaze, kubera yuko Rayon ntago yizeye no kujya mu mwanya wa kabiri. Hano hari Icyo vihumekera mu bitugu, uwo mwanya wa kabiri ntago mubabonamo, kubera ko Icyo iraguhumekera mu bitugu. Dore yuko ejo rwose ku cyumweru izakina na polisi. Iki gikombe ni igikombe byibura kibuze kugaragara yuko muri buze kuba ari cyo gikombe wenda ari wo musaruro mu uyu mwaka muri buze kuba mutanze. Icyo ndibabwira ni kimwe bareyo, mwabareyo imwe muje kuri stade muri benshi ariko nta cyizere mwifitiye. Iyo APR turi kuvuga nubwo mwagiye mukubita agatuki ku kandi ngo babibye, APR nayo irindwa mubi. Mwagiye muvuga yuko ari Hilal igikombe yatwaye ari cyo gikombe original. APR navuga ati iki gikombe turimo tugitwaye tugatwara n'ikindi cya kabiri. Iki gikombe nicyo kiba ari igikombe cya danje turbe tutwaye kugira ngo tunabemeze, ni igikombe cyo kubemeza. Urumva reko ntabwo uribe byoroshye kabisa. Mbere yuko kiramo opinion yanjye, mbere yuko kiraho akanjye, uturajyemo turanariza tuvuga ati ku mpande zombi bimeze bite hagati ya APR na Rayon, ninde muntu ushoboye kurenza undi? Igihari ni kimwe, ubushake. Ndabona abafana, ndabona Rayon Sport ariyo ifite ubushake cyane, ariko na APR nayo nkabona nayo hari impamvu yatuma itsinda no mukino. Ariko nkurikije imitoreze ya Terebu, nkurikije n'imitoreze ya hari ingingo, ni ibintu ngende kubona bihabanye cyane. Nje ibyo ndi kuvuga ndimo ndabikora nkurikije ibintu Terebu yanyeretse n'ibintu hari ingingo yanyeretse. Ndahamya nashidikanya yuko njewe uko mbibona, njewe nka Kigeri Dance, njewe nka Generation TV, muri gahunda turimo ya ubyumva ute ubibona ute, biraza kugorana kabisa. Ni ibintu biri buze kuza gufata indi ntera ikomeye cyane. Bakunzi ba Generation TV rero, reka mbaze mbwibira akabanga kaya nawoza ndimo ndibunza mu mbuga ngenda kuri Instagram za Rayon Sport, mbona baratangiye no kuba prime. Muze kuza kurebaho gatoya, muze murebe uburyo prime batangiye kuzibahera. Ari umujama herutse gukora ubukwe ejo bundi, bamuhaye 10,000 nge mbyirebera. Rwose umuboss akuramo 10,000 uri muri staff Rayon Sport mu myitozo arabimuhereza. Urana ko prime zanatangiye gutangirwa ku kibuga ku myitozo ye. Urana yuko iyi match rwose ni match iri buze kuba ifite ikivuze ku mpande zombi. Ikindi kandi icyo ngiye kubibwira kubisabira ni kimwe, nimugire aha umuntu mubyegekaho. Mwese mwatubwiye yuko mwiteguye ibintu byo kuvuga ngo mwibyegeka ku basifuzi, nimubyegeke ku bandi bantu. Ibi bintu mwebwe mukine, utsindwa tsindwe, utsinda tsinde. Ibintu byo kuvuga ngo turabyegeka kuri runaka
ntabwo nzi neza ko rwose kandi ibintu bikunda, hari abantu bakunda kubikora, turabazi, hari abantu bakunda kubikora. Yaba wowe mufana wa peri, yaba wowe mufana wa reyo, mukine muvuga ni mukine gutsinda. Apana bya match kuyumva kuri radio ariko tuyibone mu kibuga. Ibyo bintu mubyiteho, kureba kumva match kuri radio no kwireba kuri televiziyo babitandukanye. Umva cyangwa no kwireba ku kibuga babitandukanye. Ubundi rwose twirebere match ziryoshye kabisa. Aha, ku kijyanye n'imyidagaduro ndavuga ku mikino ya bare yabaye ibaye. Hari umuhanzi nabonye rwose hoze muri Sauti Sol, uriya muhanzi je ukuntu mwita gapara. Nabonye n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yitabiye iyi mikino ya bare. Nizeye ko iyi mikino imeze neza, iri kubera muri BK Arena. Ndabona ibintu biri kuryoha cyane, abona abahanzi, ndabona abantu dushimire kabisa abantu bose baje muri iyi mikino. Nabonye BK yuzuye, BK Arena nabonye yuzuye. Uriya muhanzi waze muri Sauti Sol kabisa, ntabwo izina rye ndimo ndarikorura neza, ariko nabonye performance ye, imyambarire, ababyinnyi be bambaye ya myenda y'urugara ya nabonye ameze neza. Ahubwo sinzi rwose uburyo performance yagenze neza. Muze kuza kutwandikira muri comment mukanya rwose. Match ikirangira ndongera ngaruke, twenge tuganire ese byagenze gute, ese match iraba imeze gute kabisa. Yom, it's your boy Kigeli Dance, ndabakunda cyane. Iyi bita Generation TV, ndabakunda neza cyane. Boom sawa.